Hello, ka YouTube viewers dog se ka zanaw salam ka hin boli na hi. Ka video masalang chun nupa ki ka adam theina thugu part 4 chan kana seita in point 8 tabang hi share kana bolta in dunya hi part 5 inangai ha diwa hi nupa kiti hi numeile pasal ai ti azong in sung khada an ne khom khalo cheng khom khalo te ni chu hung cheng khom a hi in dam sunga ilung to ta a chen khom na dinga hin thilbai a hi po in aji chu kitchen jinei kiti hi mo po na tam pi ileng ko wa hi hi cho numai le pasal chun ki ba lo na tam pi anei na hi tha azong ki bang lo lungel dei dan du dan thanop na kiti ho azong hi ikiba lo na hi tam piung hi cho hi achu ji cha kiti hi fitting ki ball tu jingding adjust ki ball tu jingding anga in ye chun tu ni ading in point number 1 na a ka ki pa e he u ka ki pa e ya hi ji cha hi ki sei tu jingding hi anga ye ti hi kho ka sa ji in point mo ka sa ji in number 1 na ka hin koi na hi ai hon ichi thank you ka ki pa e ti thu chang hi imalo the a igelu cho ai wanga amana manlu a hi elepa te ho nisia naji te win an a hona cha te alim bol a insung asu theng sa sada ni chen pon sil ki tu ta theng sa sada nisia a koi uwa a sop uwa ilole ironing a bolu hi ki pa thu na sei kha ta wam tui khon khat na hin so pi mai me a jong hi ki pa thu sei kham se thi ta cho ai wangin we took it for granted angai na danin igelu vina hi hi chu ahung dam lo ni hu teng le na nu man tam dan nain he do ding hi na ele mi nu in jong ni si a tha chol le gima pa te hon polanga sum aga holuwa na aga to wa office a kayu khu tha si le alosan na khuda a hin koi ta so hi pa thu na sei nam he o tu hla adinga ine icha diu pathenin dam na na pi a lo sang thea na hi ki pa ta ve na chunga hin ki pa thu ka sei tia hi ki pa thu i sei ji na wam angai na a alo san ngai dan dan a sang a hin po lut dan dan na gel mei thi o hi dam lo ni kho office phata kai lo ni kho tha alo lo ni kho ahung pension phat jong le asumu na ahung boi ni kho teng le aman tam dan na hin gel do dingai numei hiya le a duty a ki bola hi pasal hiya le a duty a ki bola he tia i gel lo dio hi pa te hon naji teo na pa cha ji na avem pasal hon naji teo an hon min sa ni si tabanga hi nani o cho ade de in i kitep no no mu chu hi le sa tuita a hon ni chu hi le me chu atui ding mong a hi a hin la sa nga hla ding lo be ni khu a lungela hi chile hi chi hi ki su tu hen lang hi le kaji ka cha ten tuita in na thein te tia a hin gela a hin lui do ki san jong chu kim khat in na me hon jong ni the hi lo du cha na khat jong ka nei hi bola hi ta hi me na hon ham tia sei sit pi loi jong ki na lai cho nazinu an hon na du lo ni kho hungum the hi en jong e ma an hon ki san jong i du lo ni kho chuna hi chi ni kho chule adjust ki bol tang jinei ki ti chu ki not ngim ding fitting ki bol jing ding hi ti sei ta vi na hi e chun thip be cha an ne ki ti hi ki them chu angai na hi chule tu lai khang hi numei ho jong office kai an na tong atam ta in pa te bang a ni rum ke ya ni sanoi a sumhol a na tong tha chol a ta na hi women are working long hours as the men ya chu let's learn to say thank you hi chi apoi mo na hi nang ho ta bang a office a kayu le pungget chan office a hiu le pungget chan pasal ho office hour ta bang a chom ho jong sot pi office kayu hi cho numaya concession di lo hi na naw nei phat le bo maternity leave hi ji chun nu te ho jong in chen khosa ngai lut na ji in
khol zu loi samin sa lampang a vut khula a ni sanoya towa thachol ta a sum hol loi hotel bol loi thau zu loi an me zu loi an che zu loi atam ta ne hi I chun chanwo ki ti hi khat bo se in aliang ko wa pu na khang chu hi ta po na hi mo pu na ki ti hi tu lai khang khan to dung zui in aki khel he ta na hi I chun khat bo se in aliang ko wa gi ta aki pu khang chu hi ta lo hi na te ka na khat hin seng katin pasal khat hin ni si a hi office kai cho ahung kile lama hi azinu hi a oi mo jing cho ni si a hi ina hi ipina na bol jing ke hamtia hi a sei cho ina nu chu amo dana hi azipa hin agel cho I chun ni khat hi azinu hin azipa hi a het them theina dingin thil khat a bol ta na hi azipa hung hun don hin ama hin cha aki omin varanda hin nom ta in ana to ta na hi azipa hung hun pha chun leitol hi ana thang de in varanda la jong chu chot na ding lo biscuit ho spoon kile thang lekha thang kengko sleeper thang dal dul jeng sitting room athuna hi le sofa set remote ho chu thang de a hi ta hi ana chun lupna achi jong le lupna ho chu sim tup lo lep tup lo wa thang de ana jeng bathroom achi jong le kisil na khon ho sabon ho kinot na bucket ho thang dan jeng chauka achi le kong ho chu lep lo wa thol he vai si ho analang de sun ama azipa jong hin azinu koma hin inu hi ipiti hamtia hi ado cho hi chi hi video a kanamu khat ka sei hi chun azinun ipi ti don buram tile nisia ipina na bol ham tia nei sei ho chu tunya hi ka bol lo ai tai ati so hi chun nu te ho jong hi in hi ka office hi cho nang ho office a ai lo le ni sanoya ni khotha lo a na chiwa na gim tabang wa chu nu te ho jong hi toman lo hela imut to ka hi kichat hi cho jingkala iki thwa pa na khu bel ki man a an ki hona cha ki oma anung thang zo se hi ki hlema il he theng sat nung chu mi ahung mu ting le ahung to ting le nom a sau hi cho koi ham khat hunga ka inu chu hung su theng pi hi lo pi cho pa te ho hi ni khat ni tabang hi ke ho zaw loin ina hin cha te to na ki da hlaw han lang hi le na lungel wa ipi hungum de ham tile as pi ki koi angai bu ve nan ti mei theu dio hi ai wangin nu te hon hi chu ka gel sam po vi na hi ka tho tunun ka bol u vi na hi hi ji chun hilai ak thusima ko na chu ila no mu chu pi ham tile ke bo se atong ke wa sa ke hol sa na ni o na abei sa ngen na ni o ya ke bo se ya hi hung ki gel ting le mi oi mo na pa hi hung so do ji cho mi bol phat na mi pan la na lai zo si chu ki mu do thei ji ta lo hi ji chun pa in polanga office na to nu in sunga na ato hi ti hi ina gel do dio ka de na hi chule hichi ji chun nazinu zong nang tabang a chol a hi ti hi nagel do angai nazipa zong nang tabang a chol a hi ti hi nagel do angai na hi ichun na ki tong chi a hi aban le nu te hon igel do diwa atha bi a ilungelu I khel diu ka deina khat chu ipi ham tile izi patewin a khol jin na ham a hi lo le e ho I dei sa na zalwa chu pon ve in cho pi ta ve ti tawte kim khat chu nei le ka dei jong hin na hi be ka color dei lo ho na hin cho in ti in imusit win I dei pi ji po win a hi ai le minu kim khat chu hi le azipan thil a hin po lu ta po chu alung thima de hi jong le ka kipa ta ve he u oi ka dei ho jong hin nan he khoi ka sa se le ka lung hlei se le nal ka sa ya hi apom dan them hi cho pa te kim khat hin hol achi na a
azinu dinga thil acho pi nom chu a hi wanga ipizia acho pi lo hami te hi le pha sia ka thil cho hi ki pa ta a kisan lam jong ka hepon ei dei pi ngai poi ti a het je wa chu acho nom ta lo thil pha hi jong le abol nom ta lo ti jong hi a umina hi ya chu tu kal nu te hon pa ti hon thil a hin pu tiang le a hin cho pi tiang le ikipa dingo karong dei jong na he hi tia hi sumliu sa ibola nan cho ham tia hi oi mona thu chang ina sai ta lo di hi je chun nazi pan thil khat na hin cho pi a hi le ima lo be in gel hi a bol dia bang in jong granted in la hin o avialin sei kit leo hen izi pateo win thil in cho pi tingule karong dei jong hello sumleu sa na hin choki de ya hi isei ta lo dio hi aji chu aman e ho ki pa ding hi adeu cho aji teo hi ipiham khat be bol pi leng ti lungul anei jiwo hi hi chu i bol sa diu angai na hi chule pati ho hin ki gong tango hilaya khun gachi hite ya wa do pi dinga na hin nge ting le kim khat chun ipi sewa na changin ga kichio katha nom hi e kalung lut hi e nang ma bo ga kichi o tin isol ji wina hi thanom ta na ki god ding thank you he u for inviting me na ti ru he na a bol dia lom akin hi jong le cha te fi api ting le now te ho fi aphat chain akipe thei in papa in aphat cha a damna aneya losang theya omji hi e papa chunga ki pa thu i sei dio hi i ti dio hi ka cha te ka pa cha na khat hi ipi ham itia hi le an ane ko nu le hin me hi vet ji vintin mama daddy thank you so much atiziu cho ne thei tani sa ti mu jong le hin daddy mama thank you so much hinti ji ve to thank you kiti hi ka inu hi le se ji hi ipiji nam ti le keinin jong thank you ka ki pa e u ya hi ka ki sei to pi ji hon ja chu keini habit hi am hon jong aki ko pi win kala ina hi chun thil neu cha a jong hi ki pa cha tu ding ki pa thu hi iki sei pi tu ding hi ibat wa hi point tu a chun nu pa hin kho adam theina dinga hin numei hin pasal a ko na happy na le gel kho na lungse na hi amuzing anga ye ti hi ka sei no mina hi numein thil dang zo si sanga angai cha chu ajipan alung se ding hi angai cha la a top 10 la a top 1 hi hi chi lung se na hi numei ho dei a hi po in angai cha wa hi ipije nam tile numei akisim dan mo nga jong hi anem hi cho a hat lo wa hi chun lung se ding hom tho ta a dot ding hi numei in ki dei a hi hi chi gel kho na lung se na ai lo le dot na ki ti hi pasal akuna a chanding lom akimu lo ting le numei hin a hin hwa hi na sata hasit na a hi lo le lung neu na ki ngai sit na ki gel sit na hi anei the na hi ipizia tu la ya hi nupa kim khat hi insung building nom ta a cheng sumle pai sana dang ka jong wat lo hela ajipan api ai wanga ipizia numei ho hi depression ki ngai si hiso so jeng alung len zo lo ham itia hi le sumle pai in sana dang ka in hichelei se thilhon alung sung alo dim zo lo hi chu hi chu mi pa in minu lungthima angai cha ru happy na lungse na dot na chu ipi lo ji hi chu ichi worldly things leise thila lo mu thei thil ho a hi numei ho hi lung hlai zo lo hi theng pet a sei dinga chu emotional security hi ki ngai chu ipiji nam tile ade de numei chu yung jinei ting le easy a hi ki kingam hi chu fully easy a hi ki kingam hi chu inu ipa a jong kinei hi ta chu easy pa chu
ya chu lungmon na hlamon na ki pa na ei pe ding pa chun ka hin khwa ei pe lo teng le hi chi sumle pai ni chen pon sil sana dang ka in thu pi ta jong chu in hom leng lung sunga nei chen sau to ki bang ding a hi tunin I context wa sei kit leu hen pasal kim khat hi azinu sang a midang gel thupi midang kho sa midang koma aphat gamang tam midang to ki ho tam atam zwa outside a hin khumang cho ichun numai hon akidei chu pi ham tile I am important and special for my husband hi kidei hi chuna ichule pasal te hon zong kazi hi midang sanga ka gel thupi ding ka gel kho ding ti hi na lungthim wa na ku di hi kidei hi chu I am unique numai dang to ka kiba lo dan kazi teu hin heu le ti hi ka de wa hi numai dang to ka kiba lo ji wa chu numai dang bol ta banga chu ke ho chu treatment nei pi theilo di wa hi na zinu ka hi zal wa chu midang sanga chungnung zo a nei koi diu a hi nanu napa na so pi te ho numai ho treatment na bol sangwa na ji teu treatment na bol dan ho chu na ho pi dan ho thu na sei dan ho na hin khom dan ho chu a chom be ding a hi lungsit na di ta kiti hi in le lo vonal ta sanahi mobile phone hi masalo hi lungsit na kiti hi kho sa ding gel kho ding care ding affection na hi chi ho hi na pi ting le thilman tam ta na ga cho pi sanga man lu asa hi na zinu lung thaina ding a alung na hol phot ding hi apoi mo na hi lungsit na di ta chun ka boy wale all zep le ki ho hi te ati lo ding a hi example kazi pa ka phone ta chu busy jeng chuna a ki ho pi pa chu chom khat nan call back na nge kazi non ei kole ati ding azinu call chu ala zo ding a hi kim khat in ka boy zep e ibola in call jing ham tin azinu teo call chu secondary a gelin midang call zo chu ala jiwina hi henge official ta a poimo tun nante ai wangin azinu call mong neglect bol jong hi hi chu ka sei na hi o hi ji chun mi pa azi kho sa azi dot kiti chun numei dang ho ai lo le midang kho sa na chu anoi lang pe a athumna alina angan na lang pe a koi ding azinu angai chat no ho chu azinu ngai chat no ho chu ama sapena amol so ding angai na hi apoi mo a na gel ho pi ding angai na hi chi chu numai ho lung leina hi tunia nupa ki ka adam theina ding thugu chu ipiham tile ka ki pa e thank you word hi ha seding ji cha ki ka a chule numai ho hi na gel ho dingo na duot dingo na lungsit dingwa hi ti thu ana seu hitin akiting le part 5 isei kit diwa hi anadam sel tawi